Okay. taje gitu general. Bas sa chamge to jamana gab Jehovah ngoy to lo mi tay kimeje ki to Jehovah ngugi ni am nga gone be tut ne nege kara aso be ke tu ye agi shay suru te ketli len e gas tu get ko mun gusam bot ko lol je so banu kyok ago gure en gurse ne nege kolle okwen la go kyo tigi ya la na garati kyo obwa aso ko be amun wo en melet no loy ni nyigis wugi ko no girat get ku keje en ngugi ne ke be ni gine tigay agoba kit alo chomnye kimeje ga mago ngi jek tukul choko ko imuch ko soman choko imuch ko kas choko imuch ko sir ngalyo en bejin yo ko le gongoy ko gile ko so ywe aga temte butik go gi much ko walu te butik en ngi jek ko tebe imuji bagara agi ger chigey walu nay ki go mu ge gonu dastai kora kono tebutik ki ne itine tebutit age dastai soman asiger walu na iki walu kotokol en yobore en tebutit ne gete kinne ko bayti ne kimi ko bote be tabrane te be ndigo be beber aga tokol la geje ko ay be beber tan tai ane ko stiven aramaru ete go subu pasta nyali lay ete go sub evalin torus ek ko tarwe lilian maswai en mugite ago moy ko le wi diga en mugi ni nyone chamane ko Jehova kimeje ngi baro ni asobit kesa aga ta stagi net kay ago bo ki olu jom ni ngugi ni on kesa hitoro ni ngam mukta Jehova amu bo pomut ko ngam mu jom ni ngi me gesu ga go baje ko ngam mu gi be jamej ko to ba ko ke jamin ko bo ngam kelo dangon o gita ta tutero basarunet amu jom ni ngi kimeje gi toro Jehova agila su na muy bo pomut testa ngalalu je be tabrane agi ene magi ngago shek tobol amuni tak samin yo engage kinden Amen. 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 ngalia no naga mo wi lesto nangu gi ne chamana kap thoba ko kam mo le kit lu jam nyet anan kit ne boru jam nyet anan jam nyet ne ne ngisa mana ngata butab korido ek natai tamana somo ko tine tamana somo komo ngalio ne gonen iger jam nyet engoret ne ne golle ako tepche nguno kaya net kamangunet chomyet chuto somok no chuto somok ako no en chuto ko chomyet kam kaya net kamangunet yete ko ma chomyet tuguk somok chekala tepchi kibagenge lakini kala no en chuto tugul ko chomyet keger kamanutiet nebo chomyet ne ngoret ne inegei ko nitok chomyet ne kibun kipsengwet asinyo ko much ko le ache kikyong yu sagarek ko e chomyet ne bunu kipsengwet ne kajorgei ko jorchigei kitenge kyot ne nyagane aso ko bit kiwek kijet ko wek kijet kipsengwet amulo set ne kyong ibegu eng dengegi ak me do bagoy gi lakini amu kita ne gure chomyet ko mu ko jorgei kipsengwet ak wala na ke kome kristo amuja miet aki gartat asige nyuraje sabana bagai ngaliano ne gure jam miet ko ngalal bawlo en baro nokki ko kale jeje to en baro no ko bawlo jege ko ngalia jam miet ko igasir ko nyel pokala genge asu sama mut kala ni tane ko baru ko sire nusu na ba ngalia jam miet ne igasir en tabot baro rutet na lere ngugoy ko bar bala kisir ba ulo je chang en ngalian ne gure jam nyet ki ngalale jam nyet baro yet ko elesan ko na keger ko man ukit ak olu jam nyet ak kita ne magane aso ko bi gibar ta jam nyet ba man ngiro en romanic amja so romanic si sit ko iten ni ko so mangud aw lakin amji si ger ne bo ko iten so ba ko gol le tare en romanic si sit taman so mangud Omang ali nagale sa sama mu kala besto se nga enjam nyeta Kristo nyalenda anan bijindo anan usisiet anan robet
anan naji ngor anan ngoyondit anan roptatab chop ko ye gesir gele kibare petut kamugul akobo inye kikitech kou kechirek chebo engset ako kaito sabasab ako kikaterterik kot kosir eng tuguchu tugul eng inendet nekichamech kikoterterik ne neibestosech eng chamyetab Jehova tos nyalilda tos usisiet tos ngoyondit ngele kabit ngoyondit ko ngoyondit nebo akot kobet chito sobet tos yekakoit kasarta nekakobit ngoyondit kot koit akot kele kibeti sobet amu kainetab Jeiso nekikitach ko tos ibestosech ngoyondit ak Jeiso chomyet nekikicham ngap imwa chito akobo chomyet netinye chorweng'ung ako yo ba chorweng'ung komi komasta neile ng'o ng'etanyun iwe bun yu awala komasta siketuiye tai amu mo kibun yu tuwai kere keaitenye ke ng'olyong'ung lakini kipsengwet komeche obe tuwai ngomi nyalilda ngomi boiboiyet ngomite usisiet ngomite rubet ngomi korot neune ko chamyetab Kristo neichomei akochomin komanyolu kobesiech korot age tugul ak inendet nyolu kebe tugul amu inendet neimutech makimuti inendet yekimitei oritab Kristo ko angot yemi nyalilda komakikere nyalilda akot yemite usisiet komakikere usisiet akot yemi ngoyondit komakikere ngoyondit amu Kristo nemitei ko chomyet netingenech ak maat nekitinge nebo tamirmiriet neichech kecham eng oritinyo eng kabwatutikyo tugul ak eng naenyo tugul ak eng kimnatenyo tugul notok komokole cham Jehova neng'ung eng muguleldong'ung tugul ak eng kabwatutik tugul ak nesire tugul ko kenetech kole bo kamanut ng'olyot chomyet ko last lesson eng wikini wikit konye ko kokinetkei kitikin akobo chomyet ako eng wikini kebendi kekere mising kosir oleu ng'olyotab chomyet ko ngep kebwa betutab Jumapili komwawech eng kitabutab Korintoek netai 13 ko ng'alale kii kikure chomyet ngiro eng Korintoek 13 amu angen ale kiboitinik chebwonei kong'alaldos konetisie akichek ko ng'alale mising yutok ngasoman ning yu ko ng'alali kole akot ngang'alale kutuswekab biik ak chebo malaikaisiek amatinye chomyet ko koeku sukunwet nechei anan sanitab sukunwet nebole ak ngototinyei konunetab maonatet ak angen ung'otik tugul ak naet tugul ak ngotinye kayanet tugul kot amuch auto tulonok ako matinye chomyet ko abuch ak ngotokoite tugukyuk tugul abae kobanonok ak ndokoite bortonyu kebel ako matinye chomyet komakelwoki muito chomyet akotala amatinye chomyet ng'etkom malosegei chomyet amamenei amayoe nemanyolu amachengchingei chechik inegei amaiti ng'alset inatokisiet amaiti yaityo baibai eng mabaibai eng nemabo imanda ako baibai eng imanit sise eng tugul iyoni tuguk tugul imong'u tuguk tugul muitoi eng tuguk tugul mareru chomyet akoi ako ngomite maonatosiek kotun ikesugei ak ngomitei kutuswek cheterotin kotun sistos ngomi naet kotun ikesugei tos kamwa Paulo kole cheng'ololdos eng kutuswek ak chetindoi maonatosiek anan chetindoi konunoik cheterotin kobuch kobuch tukchotok kelach icha mainet Paulo kunoto eng yu kamwawech kole bo kamanut ng'olyotab keng'alal eng kutuswek koi kokinetkei eng wikit konye makityo mbarmbar kitamtamani kou kanetisiet nekokinetkei eng wikit konye bo iman ng'olyotab maonatet amu kitinye ng'olyotab maonatet nebo iman ine neu tai neikwensen kole imen kot koech akochochi mugulelwekchok tabayetab karon bo iman ng'olyotab kanetisiet nekikochi chi bo iman tuguk chekokinetkei chekonunoik chebo tamirmiriet
ko payman du ko to lagane ngot ko mami te jamnyet amu no jamnyet jo da tol ngot ko mami jamnyet ne ga ngala le ngi ne ko bu tol matlagi amatara tengi naga gas ko le amonde ni tu kilen nga tu ko aga ju bana no magar ya da ge gerane ati wala amaja ala tu ko tol aga ju bana no ko mo go jer tu ko tam ago ga ju bana no ati englat ko toror ge ati englat ko joy ge ati englat ko mai daga ne ni ga na go riya tu ge la na no ko no ba bana no amu kamaj koloskay lagana ma ya mujam ni de ji jamme tam sangot yege ay tuguk to le jam ni tam sangot daga go ne asabi ki torore jehova ko bor to gay mindo ak chom ni tam jehova nagi jam je ga to la ngaje so len go ne ba wugi ne ko ne te kita ne ba kamanu te ba jam ni ne mange git amu imeje ibaro gi age lagana ye amu imeje ibarte kum sangot imeje ibarte sarunet imeje ibarte jeiso ak na sira tokol imeje gi toror gay ne ni amu jam ni ne mi te ngi ñendet ne may ñene ijeru lagni ijeru kusang mot jam ñona to ngori tingu ijeru je istana gi taaj tabel miriya tam kusang woni tindai ko borta jam ñu ne lu ago ku ndoy bi tage boy xam nga gi tonga ngi tama ngwan kay te ne tama gay ngi matayo na tare na to matayo tu tama ngwan tama gay como ngal yo no ni ngale ite mga ngwan tama gay kolle aga mute sa sa yitiet o ga ti jamnyet ko ga ti tu jamnyet ap ke dan ka kon paulo no ta matayo en ta bota matayo tamana ga en tu tamana ga tamana ga kon ga te unet kolle ga ti tu jamnyet ap ke dan ita sa sa ya yitiet cerset no ko ye kita ke sumbat ko mammi tegi ne jamnyet ap jehova ga ti en ga je yitin gen kita ne yote aga gen age go no ge mulo na nyato la ne wote ge jamme ngoni age ti ge mase ko ya to ko le be jam nyet ne ba so ngote ago be shi age benda te ko maguti kyo ma wo maga ta Jehova na ta ngala go le ay du jam nyet te dang te ma ge te ge lu me yo na be man lu me yo ta jam nyet ko Jehova ko jam nyet ne ndat ko ya ge te jam nyet ngori ta so ba nyo ko Jehova jam nyet amu kala je ki may ngeen jam ñet ko mo may ngeen Jehova ko may ngeen jam ñet amu Jehova ko jam ñet ko ma ko magalam de ke te jam ñet ab so ngon en Jehova en nda ngori tin yo ko ngetin aba ko ga titit ngobi du so na yi ngobi rebe ngobi ne Jehova ni to angu ko ma tarante kinyal do se ga mi Jehova de yote ga guse age manda ji bulotu no wajam ke menyi age mbare ne ki mami ropta nyene jo bay ni ko ga titi chomye ta te da ko bar ge bi ke ta ko bi bunyondi da suryo shek ko bet nyata ta kan ko bet ko ga titi chomye ya tu pi ke sur to sai amu ka ko porjo gopchi ko pi surye na mai ge sugai ne be ni ko ila go ne tungole la kwet ki ala ge nyai ko nget po yonda no ko itan ya bu ni nyo ko nge to ko pit par ye no bole gi nyam koy ak gi ne ndar ako ne ndar ko logo kale ye tesa so ye itiet ko tesa so ko yu jom nyet ko be tu kristo ne mi tori tin yo ko ma mi tengi ni gi borte ne ba so ko te ge ta ara jamane ko Jehova ame ja ta ge be ti ndar be so te sta ko net ako ba jom nyet mi sing tos mi de ji ne te ne ngal yo ne te se en be tu ne to bile amata mol mo ndar be bas karibu mwalimu tastai en petudab Jumatatu. Kongoi Ramaru, kongoi missing. Kai sisin agoba jamnyet. Kita sadam barwetab Paulo en kitabutab Korindo. Kuyo kogeas engebe berwek cho kogas ngwit konye. Kogai mo wirani imutech kendai indet nebo jamnyet. Amu kaboisie Kiingereza ngolyo nekure portrait. Portrait ko kerge Aram basta.
nguga Ako kanyor freezen. challenge kidogo Pastor. Mhm. Tos lene Jumatatu. Jumatatu. Okay. Ongero Jumatatu. Kakamwa kole portrait nebo Jumatatu kolen Wait. chomnyet nen Kineai chomnyet. chomnyet Kineai chomnyet. kineai chomnyet kenyorchini kitabutab Korindoek netai 13 koitet ak 4 akoi 7 kimuchi kesoman yotok sikeng'alale. Yeah. Tos isoman yotok Karamaru? Yes. Nakakait Pastor. Pastor, Nani sautit. kisoman Korindoek netai 13 koitet ak 4 akoi 7 osiname yotok itestai amu kemitei ng'alale. Kale muito chomnyet akotala amatinye chomnyet ng'etkom. Malasekei chomnyet amamenei. Amayae nemanyolu. Amachengchingei chechik inegei. Amaiti takisiet. Amaiti yaityo. Mabaibai eng nemabo imanda ako baibai eng imanit. Sisei eng tuguk tugul, iyoni tuguk tugul, imang'u tuguk tugul, muito eng tuguk tugul. Wei, eng kebeberi komwoe kongoi mising eng somanet nekaosoman. Eng Jumatatu kakimwa kele ne noe chomnyet. Kangimwoiwech akobo chomnyet nekikeboisie eng ng'ony ak chomnyet nekikobara tuguk chechang. Kotos ne chomnyoni mwoe Jehova nemeche kobois sikenai kele amune sikolen Jehova achome ng'ony, amune sikole Jehova achome chito, amune sikotomi chomnyet nechamdos biik chetilionutik, chamdos boiyot ak chepyoset, chamdos sigik ak lagok, tindoi biik choronok chechamdos akomi komie. Kokango kesoman eng kitabut nasomanwech Aramaru eng 13 koitetab 4 komi ng'alek chekamwa Paulo ako ng'alechoto kamwa Paulo kokale muitoi chomnyet. So ng'oliot netai neboisie chomnyet eng sobenyo kotindoi muitaet. Muitaet ko kiboisie kutit nebo Yunanik nemwoe kolen makrotomeo nekale ng'oliondoni koboto kele angot betusiek cheuen anan koui sobet anan ko bichien itindoi muitaet. Muitaani kokergei ak sobet nekitindoi Job. Job ko kinyalil ak kibet tuguk chechang, kibet lagok 8, kobet kiagik chikicham kotindoi ku nego, ku tuga, ku sigiroik, ku ngamiok, tambesiet ak kibet tuguk chechang ako kimuita. Mising nekipongwanit eng Job ko kibet bortonyi nekikararan ako much kinam mogondosaik bortonyi ako kimuita. So chomnyet nebo Jehova kotindoi muitaet. Tia muitaet nekikomuita Jehova akobo achek. Tab kosis Jehova kekere tuguk chekiyoe akomuita akotesetai kochomech. Une chomnyonotok angot eng achek biik. Tab komi betut nekakouit chomnyet nemakomite eng kapchi amu maokoshindos chepyoset ak boiyot anan ko sigik ak lagok. So ng'oliot netai ko chomnyet kotindoi muitaet. Ng'oliot nebo oeng, chomnyet koboru kit nekikure eng or iboru chomnyet konunetabgei. Boisie Kiingereza kindness. Ikonugei itoret. Ikonugei itoret chito age. Konunet nebo konunetabgei amu chomnyet ko tindoi kebebertwek chechang. Kakemwa kele kebeberta netai kotindoi muitaet. Kebeberta nebo oeng nebo chomnyet ko muitoi. Muitoi chomnyet amu kangomwoiwech ing yo kole muitoi chomnyet akotala. Ko ng'oliot nebo somok ko tala chomnyet amu takikereit ing yu
kokoito kimasi mawegu ngwonin chomyet ingimwochi ngolyo nengwan komeiwegu chomyet ngolyononoto kou ye kou amu chomyetab Jehova kotala amu tala inendet nekitou chomyet ne Jehova. Ngolyo nebo somok, chomyet ko boiboi eng imanda. Boiboiyet nebo chomyet ko imanda. Amu kamwoiwech kebebera kole amu tinye chomyet, matindoi chomyet ngetkong. Amu matindoi ngetkong komakasei kwai kiy neya. Kitindoi ngetkong biik amu nginyoru mutai kakosoman lakwetab kabanum anan chito meng'ishe boiyot ak chepyoset komie beruto nebo kotindoi biik ngetkonda. Angot tuguk mutai kainyoru gari anan inyoru tugun chechang komi biik chetindoi ngetkong akobo tuguk chetindoi. Kamwa kole baibai chomyet amu tindoi kito nekikure boiboiyet eng imanda. Ngolyo nebo ang'wan, ibe chomyet tuguk tugul. Iiti tuguk tugul kokararanitu. Matindoi chomyet korot age kotoka amu baibai chomyet ako baibai amu imanda netindoi ako chomyet ko Jehova ako Jehova ko chomyet. Ibe tuguk tugul chomyet. Meimegei sobet nebo biik alak ako tindoi maget kele tokisor bichotok. Nebo mut, iyoni tuguk tugul chomyet. Ngemwa kele iyoni tugul komelen iyoni ipkoyan cheyachen. Kebor kele anga chomyetab Jehova komatindoi kiwoto. Ma chomyetab Jehova komeche kele tokisor biik tugul. Chomyetab Jehova ko angot kiptengekyot nekikere kele kikwai tengekto neingen biik, nelen biik koiye takiket, takipkerat, takibar. Chomyetab Jehova kotukomutu chichoto kowek. Nebo lo, chomyetab Jehova kotindoi kamang'unet. Imang'u kit age tugul. Amu chomyetab Jehova tigityot nebo tuguk tugul nekiim eng sobet matindoi Jehova kito nekure age. Matindoi taban. Ingit nekakomong Jehova komowoloksei. Tab komi kamang'unet netindoi lakini sikobit kowalak kamang'unetng'ung kou ye kebwotitoi. Chomyetab Jehova kotindoi kamang'unet. Nebo tisab neikesun kebeberi, chomyetab Jehova komuitoi keny. Muitoi eng yaityo, muitoi eng ngwonindo, muitoi eng betusiek chebichien yekaiker ile kaimyan ako makomi kamang'unet komuitoi chomyetab Jehova. Inyoru 13 eng Korindoek netai 7. Sisei eng tuguk tugul. Iyoni tuguk tugul. Imang'u tuguk tugul. Muitoi eng tugul. Eng tugul. Mareru chomyet. Ako mite amu kale muchi komi maunatoshek akokesugei. Imuchi yai tuguk chechang akokesugei. Imuchi yai makornatet, mung'aret akinyoru tuguk lakini istogei tuguchotok. Chomyetab Jehova kotepche keny, mawalaksei. Yakesun kebeberi ko kaborwech kole anga Jehova kokikonde chomyenyi atebenyo. Kikonde Jehova atebetab Jehova inendet leteptoi inendet koborugei tuguchu. Baibai muguleldonyi. Ikesunotkei muguleldonyi. Imuitoi ing kamang'unet netindoi akobo sobenyo. Neiboru kele anga chomyetab Jehova kobo koikeny akoi koikeny mawalaksei. Imuchi komi tuguk chemi emoni lakini chomyetab Jehova kokesugei kometindoi kakesunetabgei. Ngiyonye kitabutab Galatiek 5 koitenyi ko 22 ak 23 komwoe konunoikab tamirmirietab Jehova. Konunoik chebo tamirmirietab Jehova chekiborwech sirutik koboru kele anga Jehova kokergei ak konunoik chekakonech chebo tamirmirienyi. Ameche asoman kebeberta kitigin eng kitabunatak 5:22. Kamwa kole ako logoiyatab tamirmiriet ko chomyet, boiboiyet, kalyet,
muitaet, tolosiet, mieindo, atepto nekiyoni, kamang'unetab kei, ribetab kei. Mami ng'atutiet neesio chuto. Ko ngairo ile listit nekakichop ng'alekab chomyetab Jehova, ko kanyokomwoe kole netai logoiyat nebo tamirmiriet netai ko chomyet. Galatiek nesomani pastor, kemwa Galatiek is. Woi Galatiek 5:22. Oi. Amu kale eng chomyonitok nebo Jehova logoiyat nebo tamirmiriet netai ko chomyet. Ngomi ngetindoi tamirmirietab Jehova netindoi tilyandit ak Jehova nikokinetkei eng wikit konye kele konunet agenge nebo tamirmirietab Jehova ingetindoi tamirmirietab Jehova eng achek ko korok netai kokonech chomyet. Ako Jehova ko chomyet. Ma Jehova ko agenge ak chomyet nemite eng weritnyi nekichamech akokongei ak kinyokomen koba ak achek. Koikere ketuyogei Jehova eng chomyet ak weritnyi, logoiyat nebo tamirmiriet nekinyoru ko chomyet. Ko ngomite chomyetab Jehova mugulelwekyok koiye logoek, ko logoiyat agenge netogu eng atebenyo ko chomyet. So kosubkei ak nin nekamwa kole chomyet, boiboiyet, kalyet, muitaet, boiboiyet, kalyet, tolosiet, atepto nekiyoni. Koibu tuguchotok tugul kotebe mugulelwekyok. Tos mi chi netese ng'olyo eng yotok kotomo atai kiboityo nerubei? Kale chomyet ko muitoi chomyet. Woi. Ngap kenyoru tuguk che imuch kesartae ng'olyo. Yemamite chomyet oritinyo, kanyamnyum kesartae ng'olyo, nyamnyum kesartae neregek, nyamnyum ketou kebolye, amu makiib kebeber nebo kibwat ak kelechigei tos kipsengwet nekikitach ko tos kikechomchi konyo oritinyo sikokonech akot muitaet akoisto nereknatet neryogu maat neng'letilen kakalyenye simaai kuni kakanecho kakawo nerekyi kai karab kongibilenecho kai nerekyi kochomune ng'alek chekamong kutit chomune chubishe nekechubishe mutai karab omi matatu kito karab kongilen chito ango kristian chepyoso necho kakas komong'une kutit ango boyondoni kochom koptoiwech karyokune yani kenerech koryok ng'alek amu matei ikochigei muitaet. Yeketach tamirmirietab Jehova kokonech muitaet. Konech nekatakiryokchini kibwat akobo neregek kokonech kibwat akiro chomyet akemach keamdochi chito nekanerekyi anan konamwoe ng'olyo neya kemach keamdochi koker chomyetab kipsengwet ak sarunet nekenyoru buch. So ngesom Jehova kondoiwech asikobit kotoretech siyebit korot age tugul nekabitwech komat kisartae neregek ako ingonda chomyet tingit age tugul siketech tupchonit biikab kokwet, siketech tupchonit chekimite ak choronok ole imi kapkasi, ole imi sukul, ole imite ui tugul ko toinye nebwonchinin biik amu iyumi biik amu togu chomyet nemong'unene. Kongoi. Makikosin. Pastor makikosin kakoek muted kokeny. Makikosin. Makikosin kapiken from here. Yes. So, kongoi. Kongoi Pastor amu kaitau ak kongoi Aramaru. Kibendi kwaeng kasi ako somok kasi. Kongoi eng kanetisiet nekaimwawech ako that comment nekemwa Aramaru. Kikiyaech eng oret neter. Chitugul kotinye reaction neter. Kibwa kikisichech ak package neter. Ne biik alak kongoib ng'olyo koibe mising. Ko biik alak koibe ng'olyo akoruchi. Komi chesistos, komi cheshokoryokyi ng'olyo. Ko amu kiter, ko ole kiiptoi kewolu asikibarte chomyetab Jehova, ko kotoretech Jehova konyo oritinyo asikowalech. Ko mising ole kiiptoi ng'alek ya kakinerech mising amu iman kitinye neregek, kimuchi kibik, kimuchi kenerekse. Kingen akot kele akot eng betusiek chekibo Jeiso obwoti kikanerech akine Peter kikakinam Jeiso kokishup koryokyi. Ko kimi biik cheu choto mi cheryokyi ng'alek. Ko yetom kewekte ng'alek asikobot kotok chomyetab Jehova ko
kale kipng'omekek ya imeche iwalu ki ibwat korok ile kiimeche komang'une kutinyu ko tos baadaye kou ne. Tos ya kenerech komeche ilya, ya kenerech ibwat korok ak imuch iit ile agenge akoi 10 asiwalu kiyotok komuch kotoretin meship komong ng'alek che baadaye komaimuch tailugui anan maimuchi iwekte. Kinerektosi so ngotoretech Jehova. Ako ngotko ii chito neshokoryorchin ng'alek haraka mising iit akoi 10 kotomo iwolchi chichotok ngotko keimin ki kotoretin notok imuite ako ngopiwalu ki komapkoimin mising amapirireteni. Karibu as kibendi kosomok kasi kakonetech pastor akobo tuguk 7 cheyoe chomyet. Nguno ngiwech as nguno eng kebeberta ni amwa kenetikei akobo tuguk 8 anan tuguk 8 chemayoe chomyet. Kesomani kora kinyorchini yotok eng kitabut nekakakosomanwech Lilian, kitabutab Korindoek netai 13 koitet 4 akoi 7. Aketyini yotok kakesoman amu iboru kole kurgani keketyinigei akoi ketar lesson ra. Kale mwae yotok kale muitoi chomyet ako tala, matinye chomyet ng'etkong, malosegei chomyet, amamenei, amengeleli, amacheng'e chechik inegei, amasartae neregek, ameiti yaityo, amabaibai eng chemabo iman, ako baibai eng chebo iman. Muitae tuguk tugul, iyani tugul, imang'u tugul, igenishe eng tugul. So kakekas eng yotok, kakenai tuguk cheyoe chomyet, nguno kebendi tuguk chemayoe chomyet. Kamwa kole chomyet komatinye ng'etkong, makase neya yekabor chito age, makase nekataikasegei komatinye chotok, kale matinye ngonyor chi anan ngonyor chorwet anan ngonyor chi age kit nekararan koboibochin notok. Kale nebo aeng komalosegei chomyet, mabire teget kole ndamaane, lakini toreti biik alak akokochin akotorori ang kiy age tugul neyoe kotorori Jehova kongen kole Jehova nebunu kimnatet, Jehova nekonu tuguk tugul. Kale mamene chomyet, nebo somok komamene chomyet. Kale nekatamenei kotoreti biik alak. Tuguk tugul chekikokochi Jehova kokere kole kaberuret ni atinye ni ko ngaberure biik alak akotoreti biik alak kokanaptoi. Yekakekanapta inendet koit barak yun komakere kole maki biik chu alake lakini kanaptoi biik alak akoteche biik alak. Nebo 4 kale mayoe nemanyalu, no inyorchini kitabut notok Korindoek netai 4 kaitet 10 ak kaitet 10 akitilde kaitet 8 kora eng yo agenge kaitet 8. Kale notok mayoe nemanyalu akoyoe chemyachen. Mie akokonyiti biik, iboru konyit akot eng biik chenyalildos, chenyerotin koborchin konyit kokonyiti biik tugul kokerkeit. Nebo 5 komwae kole amachengchingei chechik. Notok ko nekimwa Paulo eng kitabutab Korindoek netai 10 kaitet 24. Kale amatkochengchigei chi chechik inegei ako chebo chito age anan ko chitab kokwenyi. Kopcheitoi, maiku chi nekeregei inegei kole asop kityo. Ku nguno itinye neighbors, imuchi ngisich something, imeche in chitab kokweng'ung kotanyor kiyotok. Itinye kiy neilen oyet akipcheita kiy, ieku chi ayeb, kale chomyet ko notok neibortoi chomyet nebo Kristo. Nebo 6 ko kale amaitit takisiet, kale chomyet komasip konerechi. Nebo 7 kale maiiti yaityo, chomyet komaiiti tuguk cheyachen. Makoi kole kikainyochi chi, ngo kikaun chi neya komeiti ile kiatkinye iyaiwo ni anan kokanyokolelun chito kokeny ilechi ingibwatekei ile kikaiwo ni atkinye orani keketyi. Kale meityi chomyet yaityo. Ichome chito akainyochi kat komaiiti yaityo nekikayai atkinye. Ku yekanyoiwech kat Jehova akine komakouiti kakobukto tengektonyo komakouiti kole kikelel atkinye. Kolelitu kale chomyet yekainyochi kat chito anan komaiiti yaityo. Yaisich nyoetab kat kokainyochi kat chito. Nep kobo 8 kale mabaibai eng nemaya, mabaibai eng nemabo imanda.
Yekichame alak eng iman komakiboiboitune yenyalildos. Kikikere konyalildos kechenge or nekimuchi ketorete. Map kemwoe kele koiro anan yekanyor tabu anan yekebutyi tengekto map kechome icheket ako kikanapta icheket ak kikanapta icheket eng saet ak kesochini icheket. Amap kekeroti icheket kuo ma biik alak lakini kale mabaibai eng chemabo iman. Ngeker biik alak kokakobutyi tengek ketou kemwa icheket lakini ketoret icheket kekanapte. Ko kakinetkei eng yu kele kakomwa Paulo tuguk cheyoe chomnyet ak chemayoe chomnyet. Kakobor eng yutok kole chomnyet nebo iman komakityo eng tuguk chekiyoe ako eng tuguk cheyoe kora. Kale chomnyet komuitoi mie akobo imanda. Yekiwech kora ko chomnyet koistoegei ng'etkonda, neregek, kachaunetabgei, ng'ong'natet ak yekiiti yaityo. Chutok tugul kokonech kiro, chu kakinetkei chu tugul ko kakokonech kiro pichait neo noto Jeiso. Amu inendet ko chomnyet. Iborugei chomnyet makityo eng tuguk chekiyoe anan iborugei chomnyet kora eng tuguk chemakiyoe. Eng chutok tugul ko kakobor kole istoi chomnyet kipkei, ribei tilyandit, konu chomnyet kaming'inetabgei ako istoi kachaunetabgei. Keistoegei neregek ak kokon muitaet. Istoi chomnyet yaktaetab muketut ak kokon nyoetab kat. Tos mi chi netinye ng'olyo eng kwaengasi? Ng'olyono naketes ko nekit kergei nguno chomnyet kotindoi kergei ak silingit nabo Kenya no. Silingit kotindoi pichait nebo muchi kotindoi pichaitab Arap Moi anan kotindoi nebo Uhuru anan kotindoi nebo Arap Ruto. Ko ngiweke masin kotindoi kebeberta age. Lakini ko silingit ko agenge. Ko kanyokomwoiwech Jehova leu atebenyi. Atebetab chomnyenyi eng kimasi ko kergei ak atebetab chomnyenyi eng kimasin. Kit neoe kebeberi koboru kit nekararan. Eng kebeberta nin koboru kit nemoe inendet. Anga chomnyet ko atebenyi. Ngomwa kole chomnyet komuitoi eng kimasin. Ko chomnyet eng kimasin kokonugei. Igere ile anga ng'alalet nekang'alal Jehova eng chomnyenyi komele kakinde chomnyet koek korot nekatebi ku ketit. Mae kiy nekityo neilen ibokere sawek sinyai anga atebet. Ngo atebonoto komi muguleldonyu ak sobondanyu atebche kouno. Ako makyin Jehova kristianik tugul kotebi kounotok amu leu kipsengwet ak leu atebetab kipsengwet ko not. Ingiboru atebet age koboru kele imite sang'utab atebetab kipsengwet. Anga chomnyet ko pichait amu kakairo ile kangetou eng nekai kakitoune kele pichaitab chomnyet. Ko leu portrait nebo chomnyet, ngiker leu chomnyet ak oleu chomnyet koborugei atebe pichaitab kipsengwet. Kikertoi ano anyun biik? Kiteptoi ano ko ki biik? Tos kere ne biik eng achek? Ya kesis, yo ing'ololi, yo iyoe kiy age tugul nekeyoe. Tos mi kiy nekere biik anan kere pichait kimasin? Kot komi kiy nekeyoe nekiptubotoi nebo pichaitab Jehova koboru kele oye tokomi kiy netomo keyai. Kongoi mising. Kibendi as kosomok kasi nemwoe kole itondab Jeiso. Tos itondab Jeiso kobortoi ne? Kokakesoman kora kakamwa ale kitesetai kesomani kitabutab Korindoik notok kamwoe akobo chomnyet neyoe chomnyet ak kit nemayoe chomnyet. Ko kora ketesetai eng yotok nguno kekere itondab Jeiso eng boisionik chotok kakimwa eng Korindoik netai 13:4-7. Ko koan kesoman eng kurgoti chutok chu tugul kong'ete yotok kaitet 4-7
Kimuchi kerok ak kiimgei ye kinyoru kele eng oret ne ming'in anan eng oret nemakimuchi keitchi kiboru tuguk tugul chebo chomyet. Ko tos kingosire Paulo akobo kingomwae Paulo akobo nito ko kitinye itondo nebo ng'o? Imuchi ko kitinye kobor akobo itondo nekibo Jeiso, kobor akobo chomyet nebo Jeiso anan itondab Jeiso. Eng iman Kristo inegei nekibor atebetab chomyet neititaat. Notok kabarunet nekibor Paulo eng kitabut noto bo Korintoek netai 13:4-7. Ko kamwa sirindetab lesson eng yo koteb kole ngisoman Johana 13:1-34, Johana 15:9 ak 12, Timotheo netai 1:14 ak cho tugul kote cho tugul cho. Ko kateb eng tebutiet nemi yo kole ne nekinetigei akobo chomyet eng kurgotik chutok yekisoman. Ko kongasoman eng yotok ko kakobor eng yotok kole ingesoman eng Johana netai 4:8, kit neingen chitugul kongen kole Jehovah ko chomyet ako nemengen inendet komatinye chomyet. Ko eng yotok kamwa kora eng yotok kole kicham Jehovah mising eng ng'ony kot koyok werinyi inegei sikome. Notok ko kitabutab Johana neingen chitugul. Ko kingochamech mising ko kibor chomyet ne inegei nekimukomi kiy age tugul neimuchi kwai koek kityo kokon werinyi nyokome. Notok ko kibor Jehovah akobo chomyenyi. Ko kakobor kole Jehovah ko chomyet. Jeiso ko kabarunet neiborwech akobo chomyonotok. Ngot kemoche kenai ole iborundogei chomyetab Jehovah, konyolu ketokyi konyekchok Jeiso eng kotugul. Ko yekiker Jeiso kenae kele Jeiso ko chomyet. Ako inendet chomyet notok kibor Jehovah koyok inendet ne inegei notok Jeiso Kristo. Ko chomyet nekikibor akobo chito. Ko yekinai inendet ak yekitokyigei inendet kokonech kinetegei ak kenai kele inendet ko chomyet. Kale amu Jehovah ko chomyet ako ngetokyigei Jeiso anan ngimikinjigei komami chomyet age nekimuchi kibarte kobate Kristo inegei. Yemitei Kristo eng sobenyo kimuchi kibarte chomyetab Kristo amu kipcheitoi ne neipcheitoi ngometinye Jeiso. Ngometinye Jeiso eng sobeng'ung komami kiy age neibortoi, mami kiy age tugul, kometinye chomyet, komami kiy nespringeni eng inyendet, komang'u kit age. Kale muitoin Jeiso kangesoman eng kitabut portraits nebo Jeiso, character nebo Jeiso anan atebet nebo Jeiso. Ko kamwa eng kitabutab Timotheo netai kole muitoi Jeiso akotinye rirge. Kale ikochin biik boroindo kowalak akomutchingei chekabwanji inendet. Akot icheket chekikokwai tengekto neo komuitoe Jeiso akomakchingei icheket. Amametoi icheket kole kikwai tengekto kole mabote chotok, ako muitoi ako ndait tengek chito kowekchingei akoekchigei kora komelen kele mametoi Jeiso kole kikaimete orenyu, lakini imutchingei kora akotoche kora amu chomyet nemuitoi. Kora kamwa kole mie Jeiso. Kale mwae bukuit kole Kiptayat kobo mieindo. Ngisoman eng kitabutab Petro netai 2:3 koboru akobo mieindab Jeiso. Kobor eng yotok kole inendet komie akotinye genuine care anan kararan inendet mising akoborchin chomyet alak ak mieindanyi. Notok kobor kora eng kitabut nekimwawech Paulo kora eng kitabutab Korintoek netai 13:4. Kit age kora nekamwa eng yotok kole boibochin imanda Jeiso. Kale kinyor Jeiso boiboiyet yekingoyai maketab Baba nenyi akokas chomyenyi eng inendet. Kale boibochin Jeiso kit nekararan ako kikonyit kwandanyi eng boisiet nekiyoe, notok amune sikiboibochi. Ako kiek nebo iman eng boisiet nekiyoe nebo kwandanyi. Kale muitoi Jeiso eng tuguk tugul. Eng Ebrania kora 12:2-3 komwae kole kimuita Jeiso eng kimurtoiyot. Kale kiyai tuguk tugul amu boiboiyet nekikende tainyi kokere biik chesoru. Imong'u Jeiso tuguk tugul. Kale imong'u Jeiso tuguk tugul. Makere Jeiso biik kou ye kikere achek. Atya nguno komi tebutiet eng yo nekateb
sirindet kole nee ortinwek alake che ng'ang'une Jeiso akobo chomyet nebo iman. Ko kakeker ortinwek tugul. Kiit netinye Jeiso ko amu mokchingei biik tugul komokchin biik tugul konyor sobondab koikeny. Ko amu chomyet netinye Jeiso ko amu kinyoru nyoetab kat eng kotugul. Ako yekibwech inendet kotorochech akoborwech akomoche kole kebendate. Makenyi ko kenai chomyenyi, makenyi ko keityi kwanda akebechi, ako makenyi kora ko kibarte chomyetab Kristo yekitokemi ng'onyuni kiborchi biik alak asikoker Jeiso eng acheket nekiketach. Tos mi chi netese ng'olyo eng yoto? Ngomami, itinye pastor something? Koe kalenin sobetab Jeiso ak atebenyi kou yeu inendet, kou yeu Jehova. Kergeindab Jehova ko Jeiso. Amu kale Jeiso keyokwo kwanda ak ayoe boisietab kwanda. Neiboru kele anga leu Jehova eng chomyenyi ko leu Jeiso kou noto. Kayonik chekiyoni Jeiso konyolu koyaptagei chomyetab Jehova eng Jeiso eng achek. Sikobit kenyoru atebet nebo Jeiso ak ketebi kou inendet. Anga kipsengwet nekibendi komakibendi kipsengwet neter kosir kipsengwet nekiborwech Jeiso. Anga siketebi ak Jehova ak ketebi eng chomyonotok ko amu kimeng'is Jeiso eng emoni kobortoi chomyetab Jehova leu. Yekeborgei Kristo eng achek koborgei chomyonotok eng achek. Yetekeker nguno kotomo koborgei chomyetab Jehova ko amu tekemi banda. Tomo ketar safarit nebo kristianatenyo. Nyolu eng betut kenetkei kiy. Angot kanetisioni koborwech kole anga mi tuguk chetomo kenai akobo Jehova. Yekikonugei komi tamirmirienyi nekikonech konunoik chebo tamirmiriet, koyoe atebenyo kokerkeit ak inendet. Sikobit kemeng'isie. Tab keker iman biik alak tab kotikasas iker chichi kile nga tomo kosikano. Amu kanerech, amu kanyor atebet ile ngotokobo setani chichi kora. Ako kikoya logoiwek chemiach. Meche keker kele anga angot biik chemitei chekikoya logoiwek chemiachen kotokotindoi kiy nekiib kinye. Ako Jeiso netoretech eng betut yekimuitoi, yekitepchei eng atebenyi, eng ng'alalenyi kotesetai chomyet koisto koroit kinye nekicham ketindoi sikobit kenyoru atebenyi. Meku isikwo kile kwameng'isie eng Jeiso. Ngitiem kunoto kolen setani sawa sikondein mestet. Indoi. Kongoi. Mi tiendo nalen akiligei eng bandanyu. Ko kikiligei tugul amu kitinye tugul nyalulnatet. Kikiligei. King'alaldosi takemi keyoe interactions ko ngap kombel korot age ko Jeiso kityo nekikiligei eng bani kotoretech Jehova amu imeche kibarte chomyetab Jehova. Ako tokomi kora katerteret ne suppose kila betut nekikiligei keistoegei tukchoto sikobit kibarte chomyetab Jeiso. Ngap komitei nelen chito ngarek korok Jeiso ande taban yu saai kit nakameche ayai inerekyin otupche. Ako tuguk tutigin nekateibortoi chomyet amu mi siretabgei nemakibortoi chomyet. Akot eng achegei ko ki chekitupche akot eng gaa achegei eng gaa. Metenye akot chitab kokweng'ung ngetaune gaa. Iker ile mitei tuguk chemeche kekilgei achegei eng achegei eng brothers and sisters simakile kakiiste Jeiso korok sikokeranu. Ngebarte chomyetab Jehova akotoretech Jehova asikobit keyai notok nemie ko ki kristianik ko ngikilgei eng bani asikobit kibarte chomyetab Jeiso. Karibu Lilian. Kongoi Evelyn, Pastor Gotara Maruch. Abwoti ale kakotar lesson.
Ai kityo Samaria lengalene Jumapili komwane aketarchi yoto. Ko igere ko kongan kasi keng'alali akobo kayanet, kamang'unet ak chomyet chekakeng'alale. Atinye yoto kityongon. Ko kekere kele Paulo ko kikasirchi kanisetab Korindoek. Inyoru kanisetab Korindoek ko kitinye chekoking'alale wikit konye eng nabwoti ale mitei kitabutab Korindoek 1:12-11. Inyoru ile kitinye naet, yani kikikochi ng'alaletab kutuswek, kitinye konya biik, kong'ete komwa akobo tuguk chemeche sikokwayaak, yani kitinye tuguchotok lakini kokilya kale Paulo kimukotinye chomyet kanisanatak. Tos siregei ki ngotibwat kanisanatak, siregei ki ak nenyonet ne kaniset ko ng'o? Tos kaniset ko kaniset nekikitech anan inye ak ane kemi kanisa? Ko igere eng yu ile chomyet ngot kinemu, yani kale kitinye tuguchu kikikochi, yani kaberuret ne kiyoe tuguchu tugul, lakini ngot kinemu chomyet eng choto tugul, keiste kelechi kole kenyoru tuguk 8 chekakong'alale akot Evelyn chemobo chomyet. Iger ile inyoru ng'etkonda, inyoru laskeinatet. Abwoti ale ngabiker komi biik alake kole ngiwe kanisa ananyoru biik chelasegei kole mawendi chito. Inyoru yani biik chemendos, tos ile chito kemen amu nyeni kioe no, mane ne. Iger ile alak yani mayoe chomyet kokakiisto. Chomyet, ngomi chomyet komayoe kiy nemanyalu, yani eng Kingeresa kele rude chichotok. Haya, inyoru kele machengchingei kiy, yani nekipsopchigei. Komi chomyet komakipsopchigei, lakini yeiste chomyet inyoru kipsopchigei. Ameiti yoityo chomyet, ko ngeiste chomyet bas inyoru yoityet as kabisa neilechinigei mawendi yoto. Mameche ketuiyo ak chicho eng oret kakatomwa pastor nelen ngotuiyo biik eng matatu, inam matatu akiker olin, yani kaikai iker akot olimbo sang ile akoi yani kechilin iker olo sikolya matinye otinyekei akopche sigengeit anan omenye kot kimasi nebarak komenye obune gate agenge. Inyoru kele komwa Paulo kole chomyet komuitoi, chomyet ko tala, chomyet kotinye boiboiyet eng imanit. Ngakimwa ko baibai, sise eng tuguk tugul, yani akot ndakimwa tuguk chesamisen anan ko chelyon kosise amu chomyet. Makoi kole katalyon, iyoni akotinye kamang'unet. Muitoi, ko yemuitoi tuguchu tugul chu keker kele ka chomyet ko qualities cheiborwech akobo Kristo. Kakomwa akot pastor kele Mkristo asikeker kasubikab Kristo komakat kotinye yani tuguchuto chebo Kristo. Ngilen ile a Mkristo metinye tuguchu iker ile kong'alalene Paulo kolen ki kanisetab Korindoek ko kikakeistoegei chomyet. Inyoru kele amune sikele chomyet ko kosir tuguchu tugul chakikere kimuche kwai kanisetab Korindoek, kimuche konya biik, kimuche kolya. Inyoru Korindoek netai 13:8-10 ikere kinyoru maonatet, king'ololi ng'alekab kutuswek, tinye ng'omnotet. Ikere akot nguno kotya ng'omnotet netesetai.
emotinwek yani kisindanegei akobo ng'omnotet kele alak kikebe in arawet kowegegei arawet kole alake kikebe soet ngot kyoe ne kimuchi kelya naet tugul lakini kangot chomyet ko kergei ak ole kergei ak ngong'et nele ngong makase yani kelele buch lakini chomyet ko itondab Jehova ne noto kakomwa Pastor kole Jeiso kokinyokoborwech kwanda ko ngot ko atebetab Jehova ko chomyet ko ne ko Jeiso kokinyo inendet kekere kele ang yetun kawek Kristo ko ne tos kikere eng Korintoek nebo 2 koitet 5 koitet 7 kale kekere Jeiso konda eng konda kikeregei kimni kale cham komi tiendo nekelen kaesho konyo ako katyeni ole kae Onana kwa majo. kikeregei eng konda kamang'unet nekitindoi ikere kamang'unet ko kamang'unet eng Romanik 8 koitet 24 ko tuguchot tugul kekere kele tuguchu tugul chekiyoni kele nyone Kristo nyokomutech gaa koyookse tuguchotok maonotet chekikimwa koyookse ang chomyet yekawek Kristo chomyet kotesetai akoi koigeny amune amu Jehova ko chomyet ko akot koigeny komelen ile wendi nga kilen kikere kele kayanet kouo yani kabek amu kakowek Kristo amu kiyoni kele nyone koitu kora kotun kotesetai amu kitindoi ne no kiyoni kayanet nebo Jehova nekiting'ekei tilyandit ak Jehova iyoni ile Jehova ko kwanda kitindoi kora kele kamang'unenyo kotesetai kenyoru chomyet amu kitindoi koteketesetai kenoe kele kakiyai Jehova kou ng'wony kou ne kiune kimasi Jehova yani ngole kilechi Job kimyono Job andoi pillars chebo ng'wony yani chetom keker eng konda lakini kitinye kamang'unet yekakituye ak Jeiso kokawek akemi kipsengwet kenoe tuguchoto ko noto kamang'unet kora kotekeite akoi kora newendi akoi konyi ko chomyet anyun ko ikere ile kaka emetab kap Jehova anan ko ng'onyutab kap Jehova ko chomyet no kilen the atmosphere of heaven it remains koeku love Kuno katakomwa Pastor kole ngot komakitoune yu nguno komashite yundo ko nikere ile kamwa kole mkristoyot betutab rani nenyi akane nekimeche kesub nguno ikere ile king'ololwech Paulo kotuitos tuguchu somok kayanet kamang'unet ak chomyet nyorchini kitabutab Romanik 5 koitet 1 akoi 5 Galatiek 5 koitet 5 akoi 6 Ebesoek 1 koitet 15 akoi 18 Ebesoek 4 koitet 1 akoi 5 ko iker ile kaka experience nebo mkristo ko tuguchu tugul yani sikoek keeku nemuitoi netinye chomyet neikere tai ile nyone Kristo ak ingen ile Jehova ko chomyet ngot ko Jehova chomyet ako kaka chomyet komuitoi chomyet komakikose makere kong ako ndakiyai chechang komele ilechinigei mongen kase kokomwa kutit kong'emelwa kutit komaelewani lakini ingen Jehova achame chichoto amu kekas kele akot nda mkristo kotokochang tuguk chetekinetigei tokowendi Kristo kochobech konetech yani eng betut ko mat keker yani sikarap koek kami chito agenge nekanekit kokochi sobenyi Kristo koteb kokas anan koker akot ngap inget ile keng'olole borwekcho kosir kutinyo amu ikere eng kutit cham kolechino lakwenyu ikere akweket biikab kutit
kong'olole kutit nekerat ilechini eba meche iro an milion ng'ololi ole borwekchok kosir kutit ng'alek chemang'une kutit. Iker ile kaka ngot yotok komeche kekochi Jehova asikobit kotoretech konetech kokonech chomyet simamutai keng'olole kelen kalen kamwa tuguk lakini kaing'alale bortong'ung imwoe kit anan ing'werer anan ilyochi imwa kine uo keng'ong'u ma chomyetab Jehova notok. Ko iker ile chomyetab Jehova kokonech no kilen good news amu Jehova inendet amu mwoe kitabutab Johana netai 4:8 kale inendet nemotinye chomyet ko mengen Jehova amu Jehova ko chomyet. Amayoket yotok inendet nemotinye chomyet ko mengen Jehova amu Jehova ko chomyet. Ko iker ile ara kaka ikere ile kakitinye homework nemeche kenetkei. Inai Jehova koek kiy age tugul neiyoe anan neing'olole koek sobeng'ung nelildoi kosomani biik alake kokere chomyetab Jehova. Amu chomyetab Jehova ko chomyet ma tuguk cheyoe Jehova. Jehova ko chomyet. Kiy age tugul neyoe Jehova anan komang'une chomyenyi. Yani angot discipline nekaon Jehova ko amu chomin. Ikere akot sigindet ikochini lakwet ikwere anan idisciplineni amu ichome memeche komasta lakwet. Kikisorwech eng chomyet. Ara anyun nguno kakenai kele Jehova ko chomyet kokonech makeiywei Jehova amu kiy age tugul neyoe Jehova koyoe eng chomyet. Kiy age tugul neyoe ko kocheng'wech tuguk chekororonen. Inendet kochomech kichamech amakielewan inendet. Chomyetab Jehova ko kim kosir yani tugukab butenyo. Chomyetab Jehova kosubech koikeny. Ara eng lagok ak neranik tos kayanet ko ne? Kayanet ko koyan Jehova kou yo iyoni sigindet kole sigindet nyokoywa ni akoywa ni. Jehova kosire akot sigindet. Eng kamang'unet ko koker tai koyoni kole nyone Kristo amu yekimwa kou yo ikeni lagok birthday nenyinet ko kakeyochi birthday ilen uye kamakere atorchini. Yekakotar kosipto mutai kole kang'et betusiekcho koit birthday nenyunet nebo kenyit nenyone. Ko kamang'unet notok nekikeni kele nyone Jeiso. Ketebi ngot ketepche kou notok komeche kikeni Jeiso. Haya chomyet ko ketriten biik alak akichek lagok alak anan yani kokerkeit kou yechomech Jeiso kinyokosorwech ak keyochi mieindo alak kou yeyoiwech Jeiso. Ko eng biik che echen ko ketepche ak biik eng kanisa eng olimbo olekimite kapkasi anan ko sang anan ko ano ko kotonon sobenyo eng kayanet ne notok nekiyoni kele Jehova koywech chomyet. Jehova ko chomyet. Akot ndaui sobet iyoni ile Jehova kongen kiy neabune atebwetab urwetab meet kou yo kimwoe Daudi. Ko kamang'unet ko kimong'u kora kou lagok cholen akot ndaui yu kole angen ale nyone baba nenyunet. Angen ale nyone inendet nekinyokomeche nyone Jeiso itu matiny kiuit kolya. Ko chomyeni anyun ni amu kou kakemwa kou Kristo ko ngoek atebenyo ne notok nemakiuiti
koek atebenyo nebo Ukristo nekikere biik kesomani kele akot kioche chekakioche ngunda king'utyi anan kolya komang'utyin age maiwech muitoi nakakat komwa Eva kole ale iit akoi 10 muguleldo makilen cham ko ngiit ngibiti 10 kokakoistogei kiyoto kakosirto kakokonin amu kokonin kopcheak meting'ung akibwat ile ang'ololchini Jehova koyookse kito nekoi ngibwat ile irire ngap irir ilechigei Jehova yani iman kenyo kabisa kounoto kongoi ko kitinye kamang'unet yoto kora kele itu ng'etiet mi ng'etiet akomitei sobet nebo koikeny kengen kele akot Jeiso ko tinye ng'etiet amu kikomwowech neikere ile tuitosech ak kwanda ara anyun tupchosiechu tos ne ikere kikwaso neuno biikab Korindoek netinye inye neistrugoleni neikochin kaniset simatuiyo kwai boisietab Jehova kochakta eng betusiechu ikere ile makiwat kinye ko kenyisiekab Korindoek kimite yani no kile makote serut ak kutit nengiker ile ngokiruiye mising kosir akot biikab Korindoek amune tos ne ngikergei ngiwit anan ing'ololchigei ne nekanyor ing'ololchi Jehova asikobit kotoretin asikeeku choto chenyikonik chenyitotin tamirmirietab Jehova sikemuch kelya keyai boisietab Jehova ko awendi akesu akere kora ale kayanet kamang'unet chomyet ko kayanet kokere barak kamang'unet kokere tai ko chomyet kokere yani no kilen around yani amu chomyet ko biik mitei chomyet yu nguno ikere biik alak ko kikatekemwa kele ngebe kenekityin Kristo ak kekutuny kesaa ko amu morikcho komaechen lakini ngekutuny kole kobwone koechen tugul iker ile kokakenekityin kobek chomyenyu nekono Jeiso akochi anum ak anum tos kimuch keyai kounoto ko abwoti ale eng yoto kakinetkei kele ka Jumambili ko eng chomyet kora kokami chomyet Jumatatu komi chomyet kwoeng kasi komi tuguk chemoe chomyet kebwa kosomok kasi kenyoru itondab Kristo kebwa kwang'wan kasi kakeng'alale kounoto ara ne nekeyoe siketiny biik alak amu kaniset netonone Kristo kotinye biik kitinye biik eng ng'alek cheking'ololi chetinye metinyu ko cheng'ololi kong'ololi nolen olabwotitoi itinye muguleldonyu olakostoi itinye eunek olekiyoitoi boisietab Jehova itinye kelyek olekibune iker ile chomyetab Mukristo ko kakakat yani no kilen the universe nebo Mukristo kitinye kanyalulet lakini kitinye Kristo ngot keker Kristo akinetegei kanisetab Korindoek tuguk chekiyai ako kimwochi Paulo amu kimeche Paulo kosik bichoto akoker kole kakikikonech yani kaberuroik chekimuchi keboisie lakini ngomakitindoi chomyoni amakitindoi kamang'unet makitindoi kayanet ko buch akot ndetindoi chekakikonin chetya ko buch ara ingwek itondonyo neiboru chomyet nelildoi nemeimi kabwatutikab biik alak atyo koek lifestyle neiboru Kristo nelildoi koek yani kimnotenyo
ko kimnatet neikonech kimnatet nabo this gifts chekikakonech, the spiritual gifts chekikaking'alale. Koek noton nekonech eng solution nemite tuguk chesiregei eng kaniset keng'alale. Koek yani kabarunet nabo kasubikab Kristo. Atyo koek anyun yani iboru kipsengwet nenging'onyu, iboru kole kaka une kipsengwet. Kiboru akot kitikin neu kipsengwet. Sikonai chito kole tuguk chacheng'oti cho komasire chu igere muitaet. Ko ngoborwech kabarunetab Jehova ne noto ko chomyet, atebenyo kila eng betut akobekyi chomyet akoi tun koek Kristo. Kot kotinye chi ng'olyo nemoche koteshi asikemwa kele kibendi eng wikit nenyone kinetigei ne ketesetai kanetishet nebo kitabutab Korintoek netai nebo oeng ko kisire Paulo kosirchin Korinto kitabu biikab Korinto akosirwech ak achek. Ngamwa ng'oliondono ngiro mauwecha pichait na milet eng anendet igere mauwek. Iborto ne mauwecha? Iborto mauyandana kole tindoi boiboiyet. Tepche mauyandana amu tindoi chomyet. Anga chomyoni kimwoe ko atebet. Atebetab Jehova komasisei. Ikose mwoe kole chomyet kotindoi tuguk tugul. Akoyoni tuguk tugul. Ako maesio tuguk tugul. Tindoi tekisto, tindoi muitaet, iborugei, koboru kele anga muitaet nekimeche. Kot komi kiy nekemeche eng achek ko ki kristianik ko chomyet. Logoiyatab chomyet koiwei tuguk tugul kosulda eng mugulelwekyok. Kagesunet nebo atebet nyo neimute kipsengwet ko amu kakinyi akakonyi kikombet chomyetab Jehova eng achek. So koborgei itondonyi ak atebenyi. Ongakoborgei atebenyi ak itondonyi eng achek, nyokomutech Jeiso kipsengwet. Amu noton nemeche Jehova ipkeyai ak ketebi kounot amu atebenyi. Kongoi Evelyn. Yes, kameche amwa ale kakinetkei kit nebo kamanut kochera akotechal lesonini. Kinetkei sinye komakinetkei kityo kenai kityo akobo chomyet. Lakini ngi-internalize ak iker iman ile chomyet nebo Kristo, abortoi chomyetab Jehova man. Itaunegei korok inyegei ibwat korok ak iker biikuk, biikab kong'ung chotupche. Chun tugul cho otupche cho meng'indosi tugul. Une chomyeng'wong? Obortoi Kristo? Ngap kometo kakamwa ale ngap kometo chito kole ngameto Kristo korok. Ko kito kameche atokcho korok kitabutab Mathayo 20:2 kaitet 37 ak 38. Ko eng 36 yo korok kale akaitet 35 kale kitebe inendet eng ichek kitebe neking'amotiatab ng'atutik kotieme inendet kole kanetindoni ngoro ng'atutiet neo eng ng'atutik akilenji cham Kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldong'ung komugul ak eng sobondong'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul. Nito ng'atutiet neo ako nebo tai. Ko chomyet komelen kele kit nekakinetigei kityo, kit nebo kamanut mising, kit nemeche kenai Jehova man. Komang'une muguleldonyo makakiletabgei neikili ichamgei, icham. Amu bitu muitaet, akot Jeiso kekere kele kikichur Jeiso amatwek, kale kimuitoi. Kikichurachur ak kemwochi tuguk tugul chekikimwochi lakini kimuita. Ko kale muitoi chomyet, ngap ikose kakimwa cheechen imuitoi. Amu kale kipng'omutik makoi iwir seset age tugul neikwori eng orani. Ko yekimwaitaenen tuguk cheche kale meite ole iwendi, ngiwendi kokwor seset no ile nganem koitawir, nyete iwendi kokwor no ile ngawir, kale meite ole iwendi. Ko yekiker Jeiso ak inyal Jeiso ak ingen kele kibortoi chomyetab Jehova. Ko chun tugul akot ndamwae biik chetya ko makoi ikas kong'wan.
Ikose kong'wan iman lakini imuitoi amu kakonin Jehova kamuket imuite. Amu kakonin Jehova kayanet ne inegei neingen ile imuitoi ndamun ndeboisie chito meng'ete bakiswachi chito lakini ngokonech Jehova kamuket nekimuchi kewalake acheket korok kechamgei akecham Jehova sikiparte chamyetab Jehova. Tambuch kinetigei eng iman kinetigei ko lesson lakini nesirtoi kityo kila betut ak wendi kunoto lakini ngoek newalech lesson ini kinetigei kila wikit koek nekakenyoru ki nekakenai kele chamyonep Jehova kiborto iman ko ki kristianik. Kongoi. Kongoi mising eng kanetisiet yani ngwek neki practiceni ingen ngome practicen ki ikose yu kosirtoi kochang tuguk chebwone chenyokobuchi tuguchoto lakini ngikochi Jehova akile ameche ayai kounito toreto konyo chomyet ipracticen ui saa zingine lakini mami kiy nekitou neki rahisi itar. Sometimes it is hard. It is hard. It is. Lakini kitinye kamang'unet. Amu kamang'unet nekonech kenai kele kimuchi eng Kristo amu len Romanik 8:28 len amuchi ayai kiy age tugul. I can do everything through Christ who strengthens me. It's first in Corinthians. Yes. Ko kongoi biik tugul eng wikit nenyone kebendi kora ketesetai eng lesson nerubei nebo 8 nelen kimnatetab ng'etetab Kristo. Ko ketochok tugul kongoi eng akwek cheu subet, kongoi eng akweket cheu bendi onetisie eng Sabbath school neng'wong'et asikong'etyo mwalimuinik alake komwaita ngoit korik eng korik yekakinet kong'ololji biik koit Sabbath school. Ikere msingi nebo kanisa kokoit biik Sabbath school kanetisiet kinetkei. Yekanyor biik kanetisiet kongowendi komakoi siste kito nekararan nekaing'alale kokakonai chito kole kicham koune. Ikochi nguno sikobit kosoe biik eng korikwak akokere television anan kokere YouTube. Iker ile kakinoktoi. Kongoi mising atochok kesaa asikobit kondoiwech kamuktaindet Kiptayat Jehova. Kongoi amu kaikonech kamuket keng'alal ng'olyong'ung nekainetech. Kongoi Jehova amu kikere tai kele inyone. Kongoi amu chamyetab Jehova. Kongoi ing noto kayanet nekitindoi. Inetech Jehova eng wikit komugul asikobit kenai akibarte chamyeng'ung. Kiy age tugul nekiyoe kongwak kamukeng'ung Jehova. Ndochi biik tugul chekasik, kanisosiek tugul chebendi, icheket cherutoi anan chemite oratinwek chemi sipitalishek Jehova. Ko ngwaak chamyeng'ung ngoribech eng tamirmirieng'ung netilil akoi tun ketuiye wikit nerubei. Kimwoe chuto tugul kotokos kong'ung ngwaak makeng'ung ndoiwech akiletwech eng kainetab Kristo ne noto Yetindenyo. Amen. Amen. Kongoi. Kongoi.